akbor hasu lam thike soni lam thisi ini press mit donang tum bhanang chupa son bangke bijar puthak jaha tum radang bong kapachi ho pamang hu alam nengji bong son soni bangke bijar puthak lolatap SDC KSA pakai NCA la so group of fancy nung utabong sila bang cepeklar pola pen sini alam tepi bang ke laka sama chief minister pen ka declare arni dingolo tamania song ke the tu du congress ta non ke भूत के लोग तेंग पन लुपुते जाय का थार ता हो लसन ता हो पुदु होंगो थोम ता दुपिक रोंग सर में ता दु ता हो सन ता हो पुला से हाला है तू निंजे जीवन पुसी तोरमास्ते दिमान कुमती या दिसिया हिन बन के कांग होंगदुन लपंग सोलाम न्यूज़ लोंग के क्लांग बंग के जुलाई 18 ini meningkan Julai 18 singklang pasila Sony sibang pijar putak lo isi bang ka sam chief minister bang dak council bang posap piu elu pu la solam the la sinialam the pensip ini ke nang tu bang hang lo si pijar putak bang ta pichi he po alam ding o elo pijar buke claim nang ko bang ke Bijar long ke du atung song ci salam lo halat ma song pensit India president arideng Shillong ke wang hu dak si wa yin pulo dak festival hu tarikre troxy ar koyarni tarikre troxy lo la sorni bang se dak wang wadat pi Shillong damrong hadak si RNSS u song tung bijar long ke do tu India president fan memorandum pajir dulu alam the bangke bijar long pe dulu long put tum dak so long le bangke aron bonai pideno bijar kali pudeno anke dak na pe dulu long po se alu pidun ar koi chikro try ke troxy arni pidun that pen ing hong lo ni tu hala ta manit manga tum ningge ji mene pu congress ningge ji mene pu ala APSLC tum ningge ji mene pu ba BJP lo ngadu dun ta bhare bhila alida adu alas government ka salai tum pen ba that ta president po secretary pudu thegere tum du BJP tum da ningge ji mene pu lo song ka prek du ulang la ni la song la khai that po ta kar biang long song du pik tetap hala bang solam chini nendalo ne chini nai bon athela ka news long sif nang klang tang no mati klang app mati chini nai sitap asong ka pe tum claim clear posib ini tum hin penching wai lo tonon ke cheng bang ke youth front pen KSA tum le dharna pang cheng na pen mu along du dam det pen bang ke last bang ke itu centrally kat do go we dak sarpisar pu do pen dharna duna hello halam thi kanili tum da peder chat lo the bang mani claim mani pusi peder chat lo February tarik ne captain si change lo bang hada January tarik ke proxy pusi ta February tarik ne captain si change program tarik ne cap da dak di phupang change lo ala so phige ha dong kam lo song si do bom nang pupulo PGR ko dak ma do diom bang ke nang pupulo dak di phuge headquarter PGR wi so circular long ke so air on dar ke sitap dak headquarter po dak do nang asi pangcheng lo lapen pangcheng ben bang ke nilitum la ke tek dam gali nitum la nilim thang ma du nili phugi su lo ma se so there was nilim thang ma alang tum si du dam lo si japon lo radulo hada members tum do lo ta
तुम बिहारी तुम ना तेंखेंग तुम hala hello hala up background bangke asot deng sili tum pulos council pan chingwai nai bang tengkheng no tengkheng de no la chingwai nang pu jela solam ke sikrung la dak 6 dula penak autonomous district la bangke mane schedule district uski pulo schedule area long ke non punun hadak asamlong ta dulo la ke tribal belt block dulo tai tum phanga district masinam pidelo Bianglong mikir district pulo asi daga bangke la so bangke daga dulong de rono gede pu bang tum ke dulong ni dak long legi cirai long ni bang hala hello la so teng bansi council kroilo February tarik krisir gap arni nang hang lo ni tum pha dan hala tarik krisir gap mangke hang hut bili tum son pho a demand sipilo son pho akam plan nahi pusiri tum pulo son bangke PGR ko dak ma do karbiang long keruni puchot kali karbiang long PGR ki do an along bangke fiction pu soni bangke forest long ke do tum hata tai fiction pu son tho bangke illegal encroacher no pen on le wangon meghaloi pele wangon nagaland pe na wangon mate ha nogang pele wangon Silchor pela wangon Guwahati pela wangon laka illegal encroacher lo so illegal encroacher tum phanta eviction e nahi laka te kar benglong lam lo west kar benglong lam PGR po kam chot ke alaka son free bangga jehetu illegal sigitu aron pele kidu kali latu aposi so aron pele sigitu kali de po hadak polling station bino hadak polling station biune alam the bangge hala tum phan permanent settlement lagi pigili hadak settlement pipe settlement pinu hada pota pinu la posi ba allotment da pinu lo hal hailong le long ke na si hal hailong le long bangke forest ta ho PGR ta ho hal hailong ke bangke polling station binulu ase polling station ta thai na po son free bang lage son pho bang ko puthulo polling station to uthaya nam pola pena men ta electoral rules long pen than et nam po athela tumge illegal loge dak permanent settlement atumge de loge arona tenge kumalo voter list long dunji ko bangke lake dak along le abiri abithung apiso aso pen 12 bosor po nikan krehni dak do thib banglo me thang long le dolo me thang hem dolo pute hala bang somni si non tribal pute hala somni bang si dak ke voter list du choji hala ka ron long si to ang ni le ke di mana lam ke hala so teng si la tum ge long le potalen long le de boli bhara sigidu kunuba bhara thoka manu la apu bang ke la voter list long amen dolo ngolo sakuri claim dum ke voter list long amen dolo ngolo aso posi hala hikson lu pute voter list long pen alang tu amen da thang na la son pose ni tum demand no ni tum hanang pu bang ke chingwaelo chikroelo council da hala 19 February ni si ni tum ben chingwaelo andulon claim vek tu upen si chingwaelo la si chikroelo son phoda kroelo CM ake hai ma se alang li declare lo meeting lo ela son phone tum nang pi bang ke kroelo laka aron pena pot kroenan ko puni tum ta aron pena tum ga demand po alam gai la ain pena ko pot ain ateng alam si ning yelo pot la kroelo next day bang ke all party meeting along pena na got ahong got hona tum hala dakle na pangcheng ni tum phana tot na tum ke political la bhala phan rajnaitik la bhala bhor kone he apni loge etu issue dhorise he to he 20 tarikhor por arambho korisi ala son si mane ampulo asi dak ni tum che thagon bom lo kaliti allah bangke bang India prime minister president bansi logo piduna pot hala so bangke muke bangke ahoga ha alang tum ga dimana teng India president yung se
Prodet puludet musik sak lagi. Langsung posili tu mereka claim. तो हालांकि के दाम जुलो तो निजे तब निजे फ्रूलो मने बंग के हे नंग तुम पाक सवार तिचो तो बंग हा एमपी बंग पिकेप दो तो पिलो नंग तुम चोट तुक थाबरे तो पुतना पुतुन दो वो पिगम लो नंग तुम हदाक ची चौकम नंग पो पुतुन तद दो नि तुम ले ची चौक दाम गली पुता पुए लो मते सीता पिगम नंग तुम हदाक दाम से बंग आदि में दाम से ची चौकम नंग पो आला है तुम तद मने तुम पुलो लेगेल एक्सपर्ट मेंचिंग वाइना लंगले पुतुन तद दो लो आला है हाला सोहर बंग हाला किच्चे हulu नोना फी बंगे निली तुम के आंदोलन क्लेम कर देलु people क्लेम कर दे akapret do na pudu na bangan tuम पोसा चुदे रमत काउंसिल पेन करोड़ सतंका चुदे रमत ना तुम नोना फी के पंसामरी हके चेंग हु के पोसा चुलोंगी फस ना तुम चोन प्रू ये तुम हना के पु ता निली तुम पुलो लके पोसा के चु चलम गली पोसा चुरोंग निली सीएम का है बंदा पुदे लो हाई पावर कमिटी पुला सोपुथा हाई पावर कमिटी सेंग लो हाई पावर कमिटी लो मासी ऑफिशियल मीटिंग लो से निली पुलो जे कदो वे तुम नाके पुनी तुम हाला सोन हेलो ना तुम पोसा चुदे मासी दुखली ता आलांगली लासो फरमान आंदोलन क्लेम रिनोन दे पु पेन बांके नि तुम फान पैसा सीता पिपी ala nili high power committee long se ni da pipe pen nang tuma proof pitek plo de kapre tuma proof pitek plo de approve no lake sakajuna long press meet long le ni ke ninje ke pini ninje del da la bang ke high power committee long se ni ninje arondo pod aron pateng ken asi dak ni tum hana ke puta pa bang law bang ke hokali pusini tum ken pini aku ci putulo puelo tak ko ci putulo non helo ta bang do bom asi ci putulo je isi andulon jada andulon do me jada ke ci song ta me सरकार पेन चिंगवाई तांगलो पुथे चिभोंग हेलु सरकार तुमला सो कि हांग तेंग पेन क्लेम बम लो पुथे हादाक के आंदोलन के क्लेम बम जी अकाम होलु अरोन होलु लगे पीठे से अरोन ठीक दे लो बन गवर्नमेंट तुमता सीजफायर जाबेलु नोन हा इंटरनेशनल लेवल दे पुलु Yong si Hamas tum yong si chap elu plode ceasefire kro plode Israel sor da bombaram delu so teng si tum da council pen a step deng bom lo posi dak andolon ke claim nangji akamol akapra bhai tum dharna do chuheta dolang chiklu yon frangta ye phanola bangke Karbiang long college high school higher secondary ME school that mane ninkaning koi susita provincialized dengdi provincialized ledalu college ninkaning koi susilu provincialized ni ha high school tab tak ME school tab tak data population do mati 11 lakhs da population ke hala nangli Isya district langan nang, Isya district fasili pucat po. Bahinia district tak pume. Golghat pen, hala Murgang. Hadake Karbiang Long district ko an ma West Karbiang Long, East Karbiang Long a district ko an a population ma. Laan apa dah population. Murgang pen Golghat long ma. Sita hadak ke provincialized college dopik hala Hinia district long. The people of the provincialized college nam pitek sede hala so lam se ane nil tume mondam dui sita pr lam pe na bangke lage ni tum andolon claim klo jonsi councilor sor bang claim kle derlo blute nilim thama se high power committee lo member nang pon lo ba council pe nilile chohang dum ta kailo nang pon lo andolon ke claim tuma party pe denu ba lo nahi usit ada nang pon lo ada cingki cingwai do bom lo so cingki cingwai teng pensi akeng kambang si jor bom lo dan non mat malon so sam iri nang ko bangke
hada ka do tum bang high court long case bidam dalo je tum bhana son da ka pijar kali ko son se hala tum case bidam lo athe council pan declared it la declare ke dia nahi polo bhai tuma member tumla so bang mane chithan tabre high power committee lo member tumla chithan tabre lo upilo chithan tab ke notification ave la ke PGR ka lilo nahi puta notification lo le de la ka prek lo la ke PGR lo haman tu ne pen ta PGR lo तो जानो लो केस दुको opposite under sub judice lo court sub judice duko lo sila ke India government da kroinang ko council da kroinang ko hala Assam government da kroilu under sub judice lo de ala so case bang ini putu mete ke bang ke la claim no da ko hearing pojat po hearing pen ke start that eviction un ala so lam nili high power committee long ta place PGR kali dia sita eviction dulu. Indian Constitution Karbi Anglong Council of Han eviction a power bang ke pipa mel. Pipa mel lagi. Na holong le penta. Not PGR vedat pustak Karbi Anglong le mati. La bang ke eviction dulu. Ahe nili CM ke doni nikan free ta claim long pe me taho pen taho boro taho party na che bho tap mat ta nikan free pule puda na nikan free pen nili batai ko eviction Nagaland lock border lock se batai free eviction ta claim long li naga dum pharmacy claim long li non tribal kam chot kaili nang nagang long se du no da kam na da nang pe thabre ta kam li Hiyo sa ako nang panlong liat potala nang people tala nang claim sita nang dak long liat kadukhol tabore rabang ke naga sita dak dukhol tabore long liat na supposit flung Meghalaya long liat Karbi Anglong long si Meghalaya pen pota nang people cumang tumang ada ke hajuaya pota hachilong pota pen si Karbi Anglong long liat long claim halatan li sislap na la soltang liat ha la Meghalaya sir ha high court lo case na PM lo council against nili against lo council against lo amuka CM bangke mane jancha tumon leta CSET department han PF usi case pidam lo seta high court pen gute inquiry lo governor pen hang lo alu state government pen hang lo alu amasila bangke Karbi Anglong le lu si putan ang pitha bare amasi Allah bangke high court pen kudelo la sok case bangke la ke chokchi nang tum dang PC chokchi nang tum Jancha Hills pen Khasi Hills pen ada kota ke pidam si chokchi Allah bangsi high court nang yedel council haidel si la PGR kali kalangot PGR kali om anso selo PGR ke PGR rona teng pensi eviction nang ko Sita council around pen jada long len jada class along lenon hala si dinon hala inglong site kinon forest non hadak non jad non la banker mane council pen eviction una jakong do pe melo alam thek people la hello yo Karbi Anglong da hello Karbi Anglong land ek ke do apita bro la bangka men ke Karbi Anglong autonomous council code dak si land ek dulu la so land ek lo piloto la solong le bangke la bang solong le Karbi Anglong long le bangke Mikri Hills pulo la solong le bangke dak Ituma chief minister kahai segen enjelo etiare pora hungry hit rajohor upor nirbhor kori hai bito bibhage mukuli koribo puji BTR Karbi Anglong saito ahit porihot Dima Hasaw saito
परिषदक निजा राज्य संग्रहत अधिक गुरुत्व दिबले निर्देश माने काउंसिल बंजाकन पोसाम पिओलु नामथा रेवेन्यू चिरुंग एमेथा रेवेन्यू नापना चिरुंग को गोल पड़ा तुलिबो नापना चिरुंग को लद्दाख बांग इतुंग की नॉन के इता किकलांग मुपेन ने पुलो 3 जुलाई से किकलांग अगस्त जुदा लु people on the Ningi there, Party Hamcho. Neither by Congress and engaging Minepu, APSLC engaging Minepu. BJP to the Paribilla, Council to Tumton, Ningino Dakla, Pusita, Hala, Capraglia to Ningi Mati, Husband engaging Minepu. Capraga song domati, KCS, no Kelly, the Hoga. Ah, Rom Sarame, Platoon engaging Minepusi, it to Ningi Delo. Attend to Ningilo Pluta, Nantunga, election to Payaman saying Ningi, Pusinapu. Sini dah, setiap pilihan yang orang ni bawa, bak tak sahos hawe, ninja hai bawa, athe chief minister sih ninja mati, malah sos chief minister fan counter hai, tani tum puja bangke lagi cokce, chief minister lah soalan kan ninja bangke, nama thang khajana pe cirumra, nama thang tax cirumra, cisola inun po bangke lagi cokce, Indian constitution orang lason lagi tokali. Chief Minister Chini ni mah, na solam. Chief Minister Chini na po. Nanti lang Chief Minister ke. Nona dah lah so constitution larle lang. Larde tu pula lah kapre. Sita lah ke asam sor benta. Ek posa lah kaya tanang pipe. Kona pula council posa ke bangke. Council posa ke bangke. Hai India government pen finance commission pen se dak nang pipo. Tribal permanent pen nang pipo Assam sor gahala se nang thakchong lahalu Assam government se dak pene poisa sibak nang ki pipo akam hamlu bini yong se council sor pipo nang pipo yong se chief minister nang pipo nang pipo uruten nili hadak debate nang pipo lo ame thana jipidor ne Assam government ke uludalang tumda tax sirungra Cisorano in India government pen hala posa ke cetak po bang cetak na nilu nili puja bang Assam jipidor bet council sorjong sia methang jipidor nang po dak cirung pe menang po prute nang Assam state government tunta Assam ang bong tax cirung ra central government pen hang hedano government ke sola ye fanan ke hala hello mati alam ajukti lo pute lain asik ये तुम क्रोधरो ला बंके ये दिसी बने क्रोधरो चौक चे बस के बंग क्लेम ने लाले का प्रेगलाम बंग सी गवर्नमेंट बंग सी काउंसिल सोला सीता ला बंग सोलाम थे चीफ मिनिस्टर के निंगे बंके चौक ची हाला हेलो नहीं तुम के लगा चीहेक बंग सी पुपो अलाम पे दिंगे वेलो थे आर्टिकल ला बंग कोर्नन आर्टिकल 271 along si tok ang Indian Constitution article 271 along si tok ang lo mane daga fan ke ache sik sidul pulute Sony hormu si pachara Allah ta ili tum chini nahi Sony hormu mane pilo article 244 isi ke 244 2 1 2 2 nase 2 bangali tum lo Article 244 2 Administration of Tribal Area alamat hipi hadak tok nasi hala Article 244 2 bangke administration of Hanchol lo kona pen lo posa ka wahi po bangke hadak tok te nasi 271 bang kunang tok pithulo dak pen si posa wang po tribal area government je solai ye farmang ke article 271 pensip posa wang po apen kusana posa wang po consolidated of fund of India hala bang ke toklo state fund people state atumsi council fund pina po apen state fund ki pina ye council fund ke pina ye grant in aid loan gali kijo